Haleluya. Bwana asifiwe. Ntabwo mukungurika nkuko mbishaka cyane. Baza baca umugani ngo ibyejo bibarabesho. Mukuru umutima ejo muzana umutima none. Siko bimeze. Ko numva umuntu wese wahaguruka karavuga ngo ejo ngo byagenze guke. Ejo ni kuri yanyi. Kuri yanyi no wavuga niko byagenze. Ni kuriya ijambo ryari ririya ritarengeje iriya minota. Kuriya neza ni ririya. Rero kura hari ejo uzane none. Ubaze ngo se uyu munsi kuwa mbere ko atari bisanzwe gutarama hano niko ubuzima bwanje bwogaba. Siko bimeze. Kumva ngo umunsi wa mbere n'akazi rimwe abantu buzuye ikanisa ringana gutya mwateranye no kuza kumva ijambo ry'Imana. Bzibaze ngo si uyu munsi wo wiki kuri njewe. Sigiterane kimwe si bibiri si bitatu mukoze ariko ntimuragira ngo mugeze ku wa mbere. Hoba hari impamvu imwe gusa ntoya yatumye gusa tugeza ku wa mbere. Kandi ugasanga ni wowe gusa yarikeneye. None rero nimutuze twike neza. Siko bimeze? Yego. Tuze twike neza nitumara turaganira ijambo mwuka yatanze. Mwuka yatanze. Abantu bakomeje kunyongorera no kumbwira ngo mbwirize ngo ijambo ejo nari mbwirije. Ririya ryajanye na yamvura gucya. Gucya yarahise byamabijana. Kandi nyiraryo yaramufasha. Umunsi uyu munsi rifite nyiraryo nawe yarishaka tigyosubiraho ritamubonye. Tuzamurira Imana ishobora. DJ ibyuma bimeze neza ariko senti ntiyayivuka. Jewe nzi sound neza nzanama numva gucya ndayise. Ibyuma kuri mikoro ko turaririmba bikumvikana ariko umuziki wa senti turi kumvikana muri bafure. None rero utuzamurira umuziki wa senti sinamenye ibyuma byahani wanyu. Zambona bivuga nabi mu ikanisa ariko hanze kabona byabivuga neza. Nibaga bacomeka bafure imwe hanze sinambime. Rero mu gerageza ubitunganye neza. Ejo twari dufite sound nziza. Birenze pe. Ejo twari dufite sound nziza. Ugerageze nubwo utokora nkuko ejo wakoze uduheze none naho. Amateka y'uyu munsi kuwa mbere agira icyo yandika muri uyu muhanda. Kubera kuko twatarana. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya! 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 Twongere kandi. Tutube nkaba hudumiya neza numve neza ko twike neza hasigaye. Tubaheze ijambo nitumara tubabwire ngo kwaheri mwagize neza kutucumbikira. Curanga papa. Zamuke gucyo neza.
Mwicare. Mwike hasi. Mwike hasi. Barikiwa mpaka mshangae. Atukuzwe. Tushauti haleluya. Rimwe na rimwe janyo binsira. Ibwira ko ndi mu murongo we. Najya kure y'amaso y'Imana. Asahisha ariko we nanera umugongo we. Ahora ari maso kuganje we. Kugira ngo agaruze ineza ye. N'urukundo n'imbabazi. Rimwe na rimwe janyo binsira. Ibwira ko ndi Oh Yesu muzima we. najya kure y'amaso y'Imana. Asahisha kwiyanduza we. Ariko we ntantera umugongo we. Ahora ari maso kuganje. Kugira ngo agaruze ineza ye. N'imbabazi. Atukuzwe. Kutazina. Imana ishimwe. Muri gahunda nazanye iyo ku munsi wa mbere ntabwo yari irimo, ariko muri gahunda y'Imana tizihubuka. Si nk'umuntu ngo yibeshe. Muri prayer yari izi ko n'akazi rimwe tuzotaramana kiva. Uko nukuri. Twebwe muri gahunda yacu aya masaha nari kuba ntari hano ndahandi wenda ndi mu rugenzi, ariko muri gahunda y'Imana kurumva pasteur, muri gahunda y'Imana yari izi ko uyu munsi tuzotarama, habe n'izuba ryari kuva, habe n'itari kugira gute. Muri operation y'Imana yari izi ko tuzotarama. Bimbiheruka ubushize ndibwagiriza i Burundi, twarataramye tugirirwa amahirwe kandi turongera turaterana kuwa mbere. Turaterana na Kazima hakoreka imirimo n'ibitangaza by'Imana. Tuzamurira Imana ishubahiro. Amen. Atukuzwe. Amen. Ngiye gutambira Imana kandi shima Imana ko yanyongeje umunsi. Muri gahunda yari yampaye nini yinga ariko yanyongeje. Ihemba neza ntiyambura. Zayongeza. Tuzamurira Imana ishubahiro. Amen. Niko yabibonye yanyongeje. Kandi uko n'imigisha yiyongereye n'ibihembo byiyongereye n'ama operation y'Imana yo mu ijuru yo mu rugo iwanje yiyongereye, niko izigenda ihemba neza ntiyambura. Niko wari hakujya muri ADPR twagaza turirimba ngo ihemba neza ntiza yambura. Nibyo. Tawayikoreye ngo imwambure. None shadaho bankukubitiramo shima Imana ko yanyongeje. Aha ni n'akazi rimwe ubitekerezeho aho uri uyu munsi.